Desgustado a la Alcaldesa Maria Isabel Climaco Salazar para designa con el mga Ninja Cops aquí na Zamboanga Peninsula como cosa ahora taase el Philippine National Police. Este el cosa y hablar alcaldesa durante el programa Dateline Teleradio en antes aga. Siguiendo con este tapidi según él con el Chief of Police para man-review con este di la policía. I was telling the Chief of Police to also review. We are trying to really weed out the other unqualified elements because we believe that we start with the recruitment, with the selection, and with that, we hope that they will be able to be molded into very good peacekeepers of Zamboanga City. En conexión con este, habla la alcaldesa, mas ta preferi sila que mga zamboangueños police el asigna aquí na syudad. Tiene según 150 kota police para aquí na syudad. Y de mas reciente lang ya conduci entrevista con el mga aplicante, el mga oficiales del gobierno lokal. Ta requiri el selection board que sabe conversa chavacano y sabe con el terrain del syudad el mga aplicante police. They were very strict with Councilor Josephine Pareja. Kung sa Joseph's mga requirements, jawo. Chabacano speaking. And then sabi, el lugar na syudad de Zamboanga. Knowledge also of the area, of the people, of the language. Kultura. Because we were able to get around 150 names, no, Alia, para keda part of the quota of Zamboanga City. Conforme estar Chenia un mujer ninja cup desde el NCR o National Capital Region, él asigna aquí na syudad, particularmente na Costa Este. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.